د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار یارستا د کلی هر اړخ مبارک دی مبارک یارستا د کلی هر اړخ مبارک دی مبارک مبارک دی ټول خارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار ستنه مالکا شکرا ورن جوړ شي پټای ستنه مالکا شکرا ورن جوړ شي پټای ورن جوړ شي پټای د زخمی د زړه پر هارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار دل مریض حسن خواندا رڼا غان چګي دے دل مریض حسن خواندا رڼا غان چګي دے شغلا شغلا روح سارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار صدر د شفاقت دی پر نړۍ باندې خپور کړي صدر د شفاقت دی پر نړۍ باندې خپور کړي پر نړۍ باندې خپور در نظر نبی سردارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار وکاد ملنگ بہلتا بختاوری مجانانا وکاد ملنگ بہلتا بختاوری مجانانا چید درشم تر دیارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار د فراق د شپو سهارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا انتظار یم انتظار مبکلا وړي تر یارا
انتظار دا خپل رنگین نعت شریف په आवाज وړاندې شو په ډیره مینه د جناب حافظ نور قاسم صدیقی او شاعر ډیر ګران او محترم رور وقاد ملنګ زابلای او ریکارډینګ قاری نوشاد اسلامي سټوډیو پرانا لاریا ډا بخاری مارکیټ کوهاټ شهر والسلام.